Аспыт 2-нче сүрбекке сылга үйәһә бүрүләр бары күргөмнәхтик турунан, 15 сүбүлөйдә олонқы хыган өрө көтөгүләхтиктер ибиппит, бар жон макталын ылбыппыт. Онтан быйылгы 2-нче сүрбөбүс сылы үйәһә бүрүләр тумус туттар чулуу кихибитигер, саха сарыныгар кихиденник беннәгәр, угулучулак политический общественный деятельге, исиден ники перебис барахап канан, барахап сыладен кен тутта үрәне хамнаһы сагалатыбыт. Исидер барахап сахан урутун жылгата саргыланаргар бир төһү күс болбут. Омук быһытынан тең бираптах болуутугар олугу урбут, сайдылаак ологуган сыбыт чулуу кихибитинен болар. Онон исидер барахапка бүгүнгү бүтүнен мактанык тустаакпыт. Исидер барахап үйләннәхтерин сахан үргүн оландарын кытта, народтарын туha оңорбут үтүөлерин ааган сиппәккен. Аңардас кинилер төрәбит народтарын жылгатын туһугар, сырдык тындарын толук урбуттара, кинилер хайдахтаах курдук төрәбит едайдуларгар, бар жондуругар бериңиләхтерин туһулур. Онун элбәгә пәккә бүгүнгү берибитигер, исидер барахап народтун туһаңарбут үтүөлерин, чулуу киһибитин бүгүн 12 күнүгер, күн сирин көрбүт күндү күнүгер, эстиң ирактык актан санаанахар, биги ытык еспит болар. Исидер барахап салайыр үләголорон Сахар Республикаты төрүттен етигер киллер бит кылаатын тугулур, үгүс документтер тоготторун этилилеринен суруйбут суруктара баалар. Ол курдук бу документтер суруктар улаган солталаах муннактарга исидер барахап чың мунна оруннаах тыллаган, бүтэхек тылы кинетерин тоготторун ортолугар ытыктабылга сылжарын, нуротун тугар бүттүүн ылжан кескери түстен илии баттаабыт уурахтара арылытчы көрдөрөллөр. Исидер ники перебис сахан ротун сайдыдыгар оңорбут улаган сабыдыла, кини салалтатынан 900 сүрбекке сыллаакка кутун тутар 10 түүнүгер, 11 күн сахан ротун утары тугуламбыт жайыларын хин, сахалары баттан атагастан олорбут булаахы Лебедевтагы утары баран, салалтаттан туратыылара Себескай булаахы олохтан автономияны териге киллестибит кылааты болар. Бу сетигилеринин чулуу киебит чугас тогора Максим Амосов барахавка галдалян суруйбут суругар, туай дворцовый перевороттен суруяр. Исидер барахап бу жаханыта кини булаахы утаран таңнары сут курдук болбакка, быстар жажаңгытык олорбут норотун жылгатын көмүскеһерин туһуттан тахсыбыта диен, Исидер барахабы хүрбөттен тахсасыл үйетитен чинчиен кэлбит Светлана Копыленко этер. Бу переворот олық улхана қалбыта. Сақанар ота түрдітті кыргылытын тоқтаппыта. Бу амнистиялара барағап гуманна политиката деп-дептақ тағабыт урақтарын бартын көтірен тұраран саңаттан көрүйлер. Сутасы кону жонтан байдан долан бу итақ жытаңа эстен олар оннороттан сұттықтары тиеғо мені лиден туғый бу. Сүйейлерін асына еті да бар баққан. Оны жаланылар енден бу өнірі балғанялар етеді. Оның ен бартын тоқтатан бу сақанар отын бу кехидеологка агалбыт бу амнистиялар бу чутагы бу барака бу переворотун орон салалттан уларытан салалттан урокка чугаһаана салалттан урокка сыгана тосту уларыян бу күн бүгүн ити күнтен ити именно кулун тутар 11 түнүгөр эти сүбек кыллаада автономияны лыгыт иер курдук барчы бу токтор исторический бу камсахан бу барака бу переворотун орбатага болар күн бүгүнгү хака хуак болады. Народ жылқатыгар күн бүгүнгү бу сакан орда бачак санак бар бытыгар бу бии барахап каламактанып тустак. Исиде барахап сүрбебе сыллакка дүпчүн улуунан такай жарам бу сакан орда бу төнелектере тыя улустары быста жадай буттарын на верхан экономистика балыгынялак бутун көрөн бир нелек бюджетин бир ел бюджеттен сагала. Бу спискени кайда куду берекете хундук туар урунген. Бу испискалнар бу элбак пагөлягылар дагы испискалнар кыктара суак. Кагаз бурдук урнар кыктара суак. Бек кырехде бурдугусталлар. Атылан эргинен ол исписка буарак чүмечи арсын таңасы ылынар кыктара уак. Олонтан соганна токтаннар бу кенене нелек бюджетин эритен онтон улус бюджетин суаттан республика бюджетин суаттан тагыран центрга ичен такастан бу Örfuttan Respublikaya körüller büdjeti ettirer. 0,5'ten. Bu oçutağa körüller büdjet kaçıtır nahalıkan ebiyebit. Doktorda küs bol bu debit. Ona oçularga iti turosundan kinler bu üp kaçı öttütünden bağınlar üleleri gari mihangalar yılları gillerer. Bağına kadar ülelek takın tuğundan suruyar. Hana körü ite sübbebe sıllağa. Sübbebe sıllağqa baraqap ekonomi çörüktaq bol pataq. Kene Südbağa sıllaqqa bu amuaptın represiyalarından saqasıritten Moskva'ya barallar karakterine ne gören olaran boğalar buğalatlar boğalar bililerin tuhanarlar içe barallar
Амохап бу Саха Республикатын бу төрөттәбит опуттарын амохабы Киргизиядан, Казакстаннан республика территорияллар барахап болана толланан үйренер, красный профессурага үйренбите, экономический салага үйренен кене бу 30 сылларга бүтерер, ол оны бүтерер. Бу өссө дальневосточный бытыгы кайстатын секторын заведующий көмөлөчүнөн тохулбиячынан ананан үледир. Ити олок койдалар кене ити тугу. Ол эрен бүки көрүнөр кайдыкта курдук билиләгы, кайдыкта курдук дирин көрүләгы. Бу көрүтө ол бюджети республика бюджетин оңорон. Республика атагар турутугар токтурда улхан эме бисити болар. Ну барахабым очолорго ол баннар кыра бырганнак качынер кетеркакта жонга качыны ес берилерин ата кредиттахнерин субсидиялар берилери өркөннак быргана хоктуттулары аны бурдук ыгытыгар бурдук багалалар бу бурдук багана агалан бу боско түңети кайстотун оборудование табагана агалан түңети бу очтауга токтордак улахан көмете. Исидер барахап республиканы салайын олорон булахы тарачылары бирде даганы кими да ытарга ден урахта батаган. Быхата кини кихили нучалат такка гуманнай салаяччата. Партиягер булгучулак растаны таксыктак ден эме бу кини сурьер. Манна кыл террору ытыспыт арас уголовниктар бихикке битигер баллар, бу балар коммунист партияны киртителлер, онан чиска растахын каян да таксыктак ден эме бу бастакы кардыбыт бихикке бит растахын кекке битигер растахын болу дедир. Итикенне себеске булахы утары турбут сакаларга ыңыры оңорар. Саас күле сагаланан эрер, онон же дойдугутугар, жоңутугар, төннүң кахайсты багатын, урускалламыт кахайсты багатын чөлүгөр түһерин ден сурьер төннүбүт жоңго тоқ бар бирапкыт барыта төннүе ден ыңырыны сурьяллар ревком председателя Оюнускай, губ бюро председателя, секретаря Исидер Никифорович бараха билибаттахыннах бу кахыкка бешайттаксыбыта. Сидер баракап бир улахан документынан өрө туруну токтотосколу ылыны тухунан доклады болар. Саңа гуманнай военной политической линияна агитациялан нехленияга сырдатан повстанистарга өрө турачыларга өйдөтүрлени ытаны хиякка дебите. Уруккун неманы туттаржан үлелерден ураталырга, суттурга ден кытанактыллары эмейбите. Бу докладыттан эби манныга тенахаргын. Беспощадно преследовать, отстранять из своих рядов и предавать суду всех уклоняющихся в сторону, всех допускающих хоть малейшее уклонение в сторону старого голопотяпского отношения к населению. При первой же возможности начать дело о самой широкой планомерной помощи населению и развить такую же товарообменную политику. Это будет наиболее действенной агитацией в пользу советской власти среди обнищавшего и разоренного населения. И те самые все-таки улбуртоголан эпитуллардан минкиллердим. Манан сыналатакка Исидер Никифорович баракап лехнеленияга саңа гуманнай политикан олуктур бастыка кардылары кини сагалабыт онна иддеби салаяччы болуп. Исидер баракап хазбирди умук бейтуллах боллагына инникеге кескиллах сайдылах болар денетинден салайтаран төрөбүт сакабытыла сакалы сурук пичик сайдытыгар көз көлелеспите сүнкен кылатын килдер бите. Ол курдук сакатылын сударственный тулоңгор буттара сакалы латыгынны алтабыты бегеркетиге, сакалы терминдери килдериге, араз документтерге сакатылын неме сурулуктагын, сакалы маңдайгы тыым кагыттаксыктагын турурус бута үлелеспите. Тохсунья басты күнөр тынчы 900 сыллакка Исидер Никифорович баракап уракта харбыта. Эп ол урагар боллати иннике көстүбүтүн курдук сакалар гражданская каландардарын сакалы тыл бастагын тугунан эте. Бу манна 2 пуннагы ол 2 пуннугаттан болламын тугубит биппин яка билиннерин ол курдук боллагына Исидер Никифорович 2 пуннан тахарбыта. Басты пуннугар боллагына бу каландары боллагына 90 бастыгы күнүттен тоқпар документга эбетер боллагына жылга колуга бартыгар туттулуктак ден. Хеп ол энине боллагына бу сака каландарга туттулдар терминнер нучалы тылына туттар этилер. Оннан боллаты бу
толкуйдан чинчен көрбүкпүтүнөн боллагана ол кемге боллагана сакалакка бу Алексей Андреевич Иванов күндө терминдер тылбастырын жарыгырар эте, онна бу бары билер урячбыт алттан харын жарыгыралар эте. Онан болланы бу икки кихи тылжыттарын көрбүтүм, огунан баран болланы бу терминдер тылбастабыт кихини дебит көрдөбүтүм Платон Алексеевич Оюнускай. Бу Платон Алексеевич Оюнускай 1993 жылдакка тахарбыт үһүс томугар бу манна бу берилибит тылдар колобура күн мүнүтэ сөкүүндө суукка ый неделя сыл оннан ыйдар аттара барата хакалы тылбастамыттар эбитсөп. Оно бу Платон Алексеевич Оюнускай бу интерехне баатык тылбастабыт эбит колобура билигин туттахыджа сыл онна жыл ден тылбытын сөп. Год ден тылы хозяйственный денга арарбыт, онда көннөрү год ден арарбыт эбит сөп. Колобура хозяйственный году сыл ден аттабыт, онтон год дени жыл ден аттабыт сөп. Онтон час денин боллагана сак, оны береме дебит, онтон час ден тидик эми бетин учалыттан тылбастабыт, сутки дени конук дебит, оны неделени не диеле денити не доргонунан белетебит эбит сөп. Онна уракка боллагана балаган ыйын балаганы көрөр ден сурулдан турар. Онтан боллана Платон Алексеевич Оюнускай тылжытыгар болла балаган ыя, онна бу 12 ыйдартан ураты балаган ыйын бехинни ден аттабыт эбит. Онан боллагана бу 90 ый сүдбөй көт күнүгөр таксыбыт урак танхагалан бу жыла колу онна кагыттарга документтарга бардыгар бу этилибит тылдар барыта хакалы сурулуттар эбит. Онан болланы Платон Алексеевич Оюнскай, Исиден Никифорович Барахов, Максим Кирович Амосов де сакатытыга үлелебит, үлереттен те бире яка билгиннердим. Онна икки хинен боллагана Исиден Никифорович Барахов аксыньо 31 күнөр ити хылгытынчы 900 сыллака мен сакатытыга бир улахан урага тахарбыт. Ол уракка боллаганам жыла колу оннан үһеттен келер документтар барта сакалы тылбастан ыктактар ден болбут деп. Ол болла тук кологор бутай ден 1910 онна 1900 сыллакка төрүт соккон кирбитем бу Российская Федерация РСФСРга, оны СССРга, онна боллагана тыллар бары теңнер ден. Огунан баран алта официальный тыл бар ден конституция хорулуттар эте, огунан баран болла бу Хебескөй Хоюска элбек омуктор олоролорун быгытынан бейлерин тылларынан төһөкалларынан үеракка осколага терилтага туттулуктактар ден этеп олихим болланы бу Исиден Никифорович бейтем самнабком председателя болон олоран аны улахан урак тахарбыта. Ол урагар туох бар документтар барыта сакалы тылбастан ыктактар дие. Онна болла бейте бу мандык аллара өттүтүгөр бу үһүс пуунугар үрдө өшөйтүк бахары килдер бите. Өскөтүн сакат тылынан кыйын хаңарбат, кыйын билбет терилте бар боллагана бейте тылбасчы туттан каяндаганы документны сакалы тылбастыктак дие. Бүгүн бу сакатын сайдыдыгар киллер бит сөйдү кылаатын үлетин элбах киһи сыналыр. Тылга олус чуга сыаннах кехете. Иннигенен боллагана бу ногородап алпабыдын өйүр олгонан баран келин этер. Маны чочуй канады ден. Маны хайнары канады ден. Улата ногородап алпабытын кини келин хитерсен которсон бу кеңейге атаксарыгар онкулур бу кеһи болар. Кини бечәте хайнар бит. Улата хакатылыгар олоғурары хакатылыттан хедептен хайдары бүс бүтүннүтүн кини көрөн олар эте. Ол курдук холовра бу биһиге омук бутун хайнар битгер билен турар кагыттак булуктак бут хорналлак булуктак бут юрак кинигетин бечәттек бут уусурун кинигетин бечәттек биттене олус чөйдүрүт. Иннигенен ите кым те хорналы тахагыты тохтыр төрүттер. Онда боллагана те хуриячыларын олус үйрөбүт. Кини халаячы боларын быһытынан тыл политикатинде өрөкөтөк битебит. Улата тугу этаганы детакка жабу автономияны ылдыбыт. Ол улам барамыт биһиге хайдар битигер хакатылы төрүт булуктактыр. Улата хакатылы бартыгер киректе, олог жаак барай кетигер. Тыл үрөктөгөн куду көрөк коёбит кинини. Тоге такка
эти Бакуга болбут тюртылын үрәктәхтерин бастыгы хиегер. Кини бу хака хериндерге әсетен халаян барар. Олар табиһи кини бу тюртылын үрәктәхен худу көрөккәхтә бит. Онук таһымга хыҗҗарке. Аны туран боллагана же тиелдер Бакуга, ол тибиттергер боллагана президиум ден талалар. Олонно барахап кирер. Хакалаттан кинере тыл этер. Теттик. Бу тыл этите бар. Олонто стенограмма хаҗыр. Оны булан көрөк котын сөп. Ол стенограмма кирбитнен үсрек кереңе. Ханаттан хана хагалдардан бу бем хорим бекенигә хаҗыр. Бу манна толору келдердим. Оны оччолорга эти мустубут сыллары хоруктара ден латынысаны ылына бутту хокту ден курдук. Эбит. Хеп. Оны бу да истеллер хаклар наһа шөйдүле лилар олдары бит. Латынысаны келдер биттер рап бит бит. Бихахлар уайтта хыллахтан таксылыр дали. Ол була хүй балта хыллахы болар. Улата 9 сыл устата хаклар кинеге бегатын бечәттә бит. Омук бутун бүс бүтүн үтүн үрәктә бит. Хайди беголак бит оччоларга. Оны кепсиллер, оны стен хөгөллөр, мактаяллар, онна боллагана бу хакахерин опутун туханыкка, хакахерин опутуга терегер якка ден болар. Энигенен бу хиес түмүк документугар онна хакахерин опутун туханарга ден этилде хаҗар. Онна хиес түмүк документун редакциялары ме улхан хамыгы терилдер, хүббеттен такса килер, ол онна бара хабы мекилдерлер. Онан да көрдөккө бу барахап, хидер барахап андойду тахамыгар дек, тюрейге тигер. Жайылах, он хабдылах халаятчы биттен түмүкке келен хиджабын мен. Тоғаде таққа кені әтейтін әлбәқ академик істебеді. Қолыбыра Малов, Миллер, Томашевскай, Щерба, Поппе, Курдук. Олар енелерге тақсан тылып бет. Оларды кейінер өйдерге хан алыр әме жайдағы. Хиеске кыттыбыз сүйіс отуттан тақса кеге үлетігер қандары hem bir ақтылар болуқтақ. Хейдер барақып. Оны беге білген білбәп бет. Қанны тоқ дебеттерін. Оны жіңер көрді тек қабарыды. Анан. Өтчауы бағар хейдер барақып атын өссі кеңінік аттық бітеді. Оғылычылақ бейінді дұлақ бұд сақа сірігер архив сайдыдығар әме сүнкің өңіліғ. Ол күрдік ол сағанағы жылы қолу документтерін қарайы, есейдер барақып дұс контролдынан сағалан бұдам. Архив сұлыс батын, салатын тәрейді ғынан ұрағы, бейінді дұлақ бұд 900 сүрбәкі сыл, ақсыне 16 күнігер тағар бұдам. Әрді оннық архивна хулыс пахуақ, оны болана бұ саңа республика тәрілләтін кітта архивка солты уран. Бұ урақ тахар бұта бігі ұлытшылақ ұлы олаттар бұд Максим Кирович Самосов, Исидар Никифорович Барахов. Бұ архивка, оны архив сұлыс батығар улахан солтаны берелерин. Онна бу тугалагын, надалagын архив документтары бу историяны кедин кенаске керхелехтереден ол тугар кинлер бу документтары либаттаннар бу мандыктерлер бар булбуттар дигән. Исидар Никифорович Барахов фондата 1905 сыллакка бу партийный архивка оңголлан тереллен обком урагынан тереллебит. Онна хебелеген күнгө хүсүрбөтөт дела караллахытар. Бу Исидар Никифорович тус бәйтин документтары элитинен суруйбут, онна кини үлели хиджибут биле апкоңгөлеләбитә ол оны керхелир документтар караллахыталар. Бу улахан инник сүдү жаннар бутуттан 2 фонда бар. Исидар Никифоровичка фонд номер 181 ден, онна Максим Кирович Амосовка фонд 182 ден. Ол эме обком урагынан терилибит фондалар биле реабилитация кенеттен сразу дияқосып. Кайдак кинлер бу бихяка архивка, урукута партийный архивка келбиттере ол эме туспа история. Барахов наследиета элбэх кини бәте элитинен сурян қаллар бу документы элбэх бу мин көрөр бинен холар архивист ки быгытнан көрөр бинен кини фондата Олузбай онна бу биге атында фондаларга халбыт документтары эми элбэхтер бәте элитинен суруйбута бәтин өйүн санатын бу духатын берен туран лелебит үлетин керхалир документтар. Национальный архив үлэхеттері Исидар Барахов сырдыға-тығар жүгірген, кені үлеләбіт кәмін көрдірір документтерге олығыр бұд, кенегелер тақсыларғар олақаның өләқтір.
Наталья Николаевна өссө тарыхка бар дир, кини өссөлелеге кыната дир. Ол курдук бу аркы бат чего только нет. Нага көрбүтүм элбек. Мин нара улахан желерер көрбүтүм былагата. Алтон листак эсидин көпөш барахап отчута бар. Эргерен бирмени чернилата откойгонмит. Ол отчуту же именно тоқтардар бәбіременігі тықтара, о күні бөшерден хүддәк, оны бартын аған лиска тахаран бечәттен, туғынан бір шүрігінен тахарын адыды. Үйә білі ұлығын салалтата оны олық үбіліға ден олық бүкәренебін. Өсіден көпіріш барақабы кені бұл үлелерін нұрыққа тахарын тоқтардағын өйір, оны ұбастыр бігі салалтабыд. Onun onu ülelehellere bollar demin habağlaqpın. Onu össel bağa, elbaq ola iti soruktarının tarihiden. Bu Simonova ulanda görüntü, geolog Simonova soruktarı bağa bağlılar. O senen nahal baq nadlaq. Min qolara hotaqi qahanta ağan meni ber ağan mani yöreten biterek qamsıq. Onu elbaq dokmanna bağda bu baraq. Онтон бу сотурутаагата Национальная библиотека историческая салатыгар суруячы тылбасчы Алексей Амбросьев сен мунду Исидор Барахов ден кинигени «Жизнь замечательных людей» сериехинен дойду бир бөдөң молодая гвардия киниге катыгар тахартарын күндү кихибитин үетитен саха бугар кенчари чакка чолан үйе бүрүлерге сүдүү белегон горду. Бу тарахын Исидор Барахов үбүрөйдәк сыланарыяр бир улахан солталах тарахынынан болар. Угулучулах бейді дулах бұд, сақа сырғытын салайсы бұд кейбет Исидор Барахов, аты дуетити, Владимир Паскачин салайыр өліға кәлбет кәбеттен орду күргемнақтик, кен ғалахыннақтық сағалынан бар бұда. Улус бұдағалыға Арктикатағы Судастывны агротехнологический университетка Исидор Барахов атын еңгериге күскөлілерін бейрей бит. Бу жылы сетихеллере бүгін Российская Федерация тыяқа хайстваты министерстведе документге ири баттырыттан тутулуктанан турар. Манна дағатан әттіққа бейг улус бұдбағалыға Владимир Паскачин үгі сөрікке Бараховтың жөрелі өйдәқ саналақ салаятчындан болар. Динақтығын хүбөз ұлттан толыру үлләбіттір басыл бұлы. Оны че 5-6 үлләбіттірі, оны ровно нәпкіме үлләбіттір. Новая экономическая политика жем барады. Ол келесі коммунистар, ол кәмге туғата ұрдың шахырын күрдік. Бүйреген күрдік. Атығыр ген екі үлләметі қаябытайын. Оны кәмге күз көллән күз қағайнар ағыптыр. Хақайыр. Лаппа жоныры кығырдан хири хәпкөтің айтайын. Үлі бағалар жонға үлі берен. Онына хағамы кені хиспіде жон бұғана ағын тарады. Бюджет сельских жителей ден ағыр. Тыгырыгар олықтақ ки бюджеті қайдай үбе қачыта қайдай қатталар ден. Оның ағыр, онтан бұғана нерек бюджеті жен ағыр, улус бюджеті жен ағыр. Онда баратыр бұға тиімепі бұға бейге. Очотаға кімге ағады сығы қайсуытынан, ынақ үйтінен етінен рақайдақтан кей бай бар. Оның бұғана қайанданы бұл қындыттың тазаласен ада бет, көмен ада бет ден. Бұл хақайыр историясы бастығынан қатшы. Арсияттан көмі олар. Кені именно жон байықтақ, жон шүді орықтақ ден өйдеулі. Хама хептіғақ ден білеген қалар бәмді өріме. Жон байдағына өрік ағайық олар бұшын. Мен бұл жон байдағына өребін. Төхінен бай кейел бақтағына үшімден үші өйді. Бұл төхінен кейек ғарадағына үшімден үші өйді. Жон ұрот байы бұлдар. Оғады осы оқпыт тамады үлдірден. Күн жылы астаған айы Исидор Барахов өләннәқтерін кытта, сақан ұрудың кескерін түстән, сыраларын зылбаларын уран туран, айбыт тұппыт үлелері, инникені өті көрулері өссі жерін суолталынан күнді түйені хеллер. Саңаттан саңа көлуіне Исидор Бараховы бәйтігер саңаттан арые, өреті жінчие денерінләқ бит. Чуду кейбідін қолы бұрын ұсталырыттан өре бит. Исидор Барахов тоғы туқ андығы хақаларыға андығы сақа сәрегер туқ туғын ұрбы кейден вопрос күні тұрықтақ, қаяндағаны. Той еқіне бандық жүндір аттары зұрықтақ. Той еқіне бұл бейге хақаларға государственный упроға бастығынан тұрар. Оны бұл Исидор Барахов бәйат білағат бұл қыралы астан үйе біліттен түріттәқ жүгізгі көраттан да, кейін көраттан әтті көз сұрақ еттен келен бұл үйре қылан, үйді үйре қатардыған бие қолуыр болыр. Той еқіне бұл государственностен хақа ұмығын, хақа народығын, хақа ерегер олар народтар тағымдары, онына тоқтары атын народтар бұл Россия олар народтар бұстарығар қайдақ местелақтары көстір тоқ болыр.
өйдебіл болар. Бұл хақан наруты государственностях, хақан наруты кескеллях, бетіне олығын жағанар қықтақ ден өйдебі жүнір как раз бұл. Оның олық өйден, олыққа келер бүджіндер бұл как раз исидер барақақ болар. Исидер барақап кысанақ өретелерлік материаллар өссі дәлбәқтер, саңаттан саңалар көстен ехеллер. Onun çuluğu olmudun yetiti, öğreti keskillaq. Saqatılaq barın tuqarı, çuluğu olattar bıtaattara, attına aqtıllı turuqtara. Bu yılgı bürüyde Исидер baraqap kandan bıtsılga, ügü süle bulanadal. Uluzqı ıtıllar elbәқтері әндері сәрге, құлын тұтарыға жүкузғы қораққа олаған сұғылан, аны сайын улус бұдығар онна Москва қораққа республикада хамнағы хияқтар, төрәбіт қарбалағын әлегер тас культура келен тұтуда. Бу курдук улутчулах государственный политический деятель, республиканы терибит кен туттар бийды булахпыт. Исидер Никифорович Барахов сырдык массионы бәдибет албаната умнуллубат.